Ko smo mi, Kančići prijatelji, šta radimo? Pjevamo i igramo se. Kan i njegov drugar Rejan zajedno su cijeli dan, a kad lopte igraju se, u haosu cijeli stan. Kan i njegov drugar Rejan napravili pravi belaj, u kući su šutirali penale, igralo se veliko finale. Pa šta se to dogodilo? Evo belaj u kratkom stihu, smoki, sok i čokolada završili na tepihu. Kan šutnuo loptu jako, ali je Rejan odbi lako. Na televizor ona krenu, Kan je spasio u zadnjem trenu. začulo se go Iz stana, onda bum i nasta drama. al njih dvojica su bez brige, planiraju nove igre. Kan i njegov drugar Rejan napravili pravi belaj, u kući su šutirali penale, igralo se veliko finale. Pa šta se to dogodilo? Evo belaj u kratkom stihu, smoki, sok i čokolada završili na tepihu. Na zidu je bio gol, Rejan htio novi fol, loptu petom udario, sa stola je sve oborio. Stol se trese, čaša pade, za nju više nema nade. Kan i njegov drugar, Kan i njegov drugar Rejan napravili pravi belaj, kući su šutirali penale, igralo se veliko penale. Pa šta? Švi, 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 švi. Pa šta se to dogodilo? Evo belaj u kratkom stihu, smoki